Bio sam nedavno u Skoplju u Makedoniji i dobio sam neku nagradu. Oni imaju jedan lijepi običaj. Makedonci su onako gostoljubivi, zbilja goste drže i tako dalje. I meni su dali neki ogroman predsjednički apartman u kojem sam se onako izgubio i ja ne volim to, ali eto, bili su tako gostoljubivi. I sad, onako to popodne, ja smišljam šta ću reći na tom pri dobivanju te nagrade. Neki mali govor. I sad mi se vraća u sjećanje tamo negdje 85. kad smo išli svirat. I svirali smo u Bitoli. Išli smo kao prvo do Bitole, ja mislim 2 dana, to su bili stari putevi, u nekom fićinom kombiju, zastavinom kombiju, 60 na sat, eto možda znam koliko treba do Bitole. I uglavnom, bila onako hladna dvorana, nije tu bilo puno ljudi, nije to bilo ni blizu kao što je bilo sad. I nismo imali za hotela i spavao sam u tom kombiju. I sad, pitanje sreće i pitanje života uopšte meni se vraća. Sad, iz pozicije te noći provedene u zastavinom kombiju u Bitoli i sad u predsjedničkom apartmanu je prošlo tačno 30 godina. Sad sam, eto kažu, uspješan. I ja sad u sebi kontam, Bože dragi, između te 85. i ove 2015. ti 30 godina od 85. su me čekale. Sve ove velike dvorane, sve ove velike priče, sav ovaj sjaj. A sad, od sad, 30 godina od sad, me čeka bolest, starost i smrt. Pa kad sam bio sretniji? Da li te noći u Bitoli, u zastavinom kombiju, ili te noći, ove noći u apartmanu predsjedničkom, kad ovo što je ispred mene nije baš tako obećavajuće.